ngasi Chinglen Singho Memorial Welfare Society na Guru Purnima numit asida Guru gi tamak Mahajagya Sankirtan Tauri base kari gi 5 September Sikhok Diwas te Tauri bana ayu wahamgi asine Guru amasung oja aiba anija chume Guru ju oja ni oja ju guru ni tawbantamu Guru ga oja ga ani khara khenabale maramuna Sikhok Diwas aibasina gyan ta tamiba school college ta oja singuna maman lauraga mahaki awaman lauraga tamiba academically oiba gyan matani aduga guru singna tamiba de maman jawde aduna Guru Purnima numit asi kali Guru Purnima hoy ke banwa to mayam ne na kambi tuni ekoi Hindu dharma chachariba ekoi khudimagna lai ga pangkat orba adugumba lai ne lachariba Gita se Mahabharat ki sharup amadagi tholakpa Gita ni adugumba Mahabharat ado Veda Vyas kauba Maharishi aduna ngasi Guru Purnima numit asida abhibhag tawgibaduna ngasi gi numit asibu aikoina guru mani duna ngasi aikoi khudingmakna Hindu dharma chatpa khudingmakna aikoi ngasi ase yamna mamal leiloi aikoi tara Bauddha dharma chatpa Jain dharma chatpa kangusu makoi ju ngasi je Bauddha dharma chatpa kanguna Buddha ninjal matauri Jain dharma chatpa kanguduna Mahabir ninjaduna ngasi je makoi gi Guru ki seva Guru dagi Ashirwad lawgi numit amasung Guru da Shraddhanjali katpagi numit aduna tasena ngasi aigi isai mo ulenna Guru Purnima numit asida boya tambak natana Jiriba Konsilaga ekoina masida kasa Hailakandi amasung Sri Bhumi district ahumak konjalakpada Jiribam jauna magna masida laioi graba Guru singbu masi naurana ningsingdana makoi mafamda Shraddhanjali katuna ekoi khudingmakna makoidagi Ashirwad lawbagi khudongchaba ama ekoi khudingmakta pibiribasa masi Chinglen Singho Memorial Welfare Society na ekoida jamna chawba khudolama tawbuna ai haijani maramdi ekoi khudingmak singase nupasu nupisu akoida gauriya dharma chaliba ekoi khudingmak sa guru leitaba amatta jawdi maramdi ekoi loina dikha guru loina lai ima ipa na poi ima ipa guru ni dikha guru lai aduga gaur dharma chatpa natraga sanatan dharma chatpa natana ekoi gi lejaramba mayamna hujik nauna kanna thajanariba maitai purup chatpa natraga apoba purup achu makoi gi minkai sonba idna makoi ju adu lauri aduna maitai nataba Bengali boyo Hindu Bihari boyo khudingmak sing asiju makoju dikhalo baina makoju chanabile maduna Guru Bhakti Guru Seva haibasa masi jamna ngalingedagi Veda Vyasbu na Mahabharat ibidna masida magna thambirimba Hindu hawapam oriba Puran sibu sembiramba adugumba Veda Vyasbu ekoi khudingmakna awam thokte tasembadi ekoi maitai gidi yam phajaba ngasigi Guru Purnima tanatana numit khudingi ekoi di Guru ningsingbagi thaba allaman khudingmakna soitama
पुनमकी तौबीरमना खल्ली अमुंदगी हेकुंदबदा इमा इपा अहल लमन लाई गुरु कुतुंबसिंगदो खुरमगा सोइदमकी पृथ्वी इमा सिदा कोंदाबा हौनदे इमा गे मथक्ता नेफरी आइदना लाइबक कलगा कुंदाबा मसी एकोय पुते अहल लमन खुदिमगना तौरिबा अदुगी हे मथंदा मांगो जोबगा सूर्यदेव खुरमे सूर्यदेवदा खुरमगी मतुंदा कनागुमना ममांगदा लेरम्मा शिव महादेव खुरमी कनागुमना खुरमदबजु जावे अदुना हेक एकोयगी मैदैगी गुरु हाइबसे इमा इपा मसिदगी हौरगा गुरु निंबगी थौरमसे परंपरादगी लेरक्लबनी मरम अदुना हाइब परंपरादगी लेरक्लबसे मसी सुप्नदगी अकोगी वेद व्यास की मतंदगी हौना एकोयदा थंबिरंबा होय एकोयदा आइबीबा याउरी खंगैरबसिंगना माइसौ कयामुना हाइब धर्म से एकोयदा यामना थेंगना रमांगी धर्म अमसुंग गौ धर्म से थेंगना मणिपुर चंगक्या अरुमसो तत्ता जौना अहलमन लाइबुसिंगना थंबिरंबना मरम ओरद्रा मसीदी एकोय अहलमनना एकोयगी तत्ता से मकोयगी गौरियो धर्मदगी एकोयना गौरियो वैष्णव धर्म से यामना शिक्षिना लेजरी मरबदना हाइबा गौरियो वैष्णव की शिक्षिनवा मसे कनाना पुण्य थम्मी नात संकीर्तन अमसुंग नसीगी महाजिका आइबसिदा पुण्य थम्मा आई मांगदाय नाव आइबिगी बाय नाव गोपालसनाना हाइगिबा यामना चुम्मा मफमनी पोकपदगी हेक तदंबान थादोक चटपा भावगी मनुगसिदा अखोयगिदी संकीर्तन नत्रगा नो संकीर्तन जाउदबा थवम परे अमत्त लेती मरम अदुना हाइबा नोट संकीर्तन जिना एके उंजलगा थम्मनी असिगुंबा उंजलिबा नोट संकीर्तन असिबु सेवा तौदुना समाज असिबु जोखत पिरिबा हाइबा एकोगी लाइवैग्रबा लाई गुरु सिंह खुदिमको मसिगी नुमिदसिदा मकोय मसा मसा मक लैत्रगसु मकोय आत्मा सिंदा श्रद्धांजलि कटपगे खुदोम चाबदो एकोय मसी पिगेरिबनी मसिदा आइना हाइजे निबुदि चिंगलेन सिंह मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी ना लैगिद्रबा अहलमन खुदिमको मकोयगी सकलेन सिंगजे फोटो तौरना एकोयना मसिदा श्रद्धांजलि कल्ली अइनसु खंजबनी मयामगी ओदबगी जाय आई पुनिंग फावजबनी गुरु दक्षिणा तौबा नत्रगा गुरुदा श्रद्धांजलि कटपा नत्रगा गुरुदा खुरमदबा गुरुनि आशीर्वाद लौबा बिसा मसिदी आत्मा सिंगना एकोयदा थमोय सेंना पिबी रमगनी आना कोना थाजबदा लेजबगी वानी अदुगा आइना हायनिबदी करिगुंबा जारगदी हौजी हौजी हिंगना लैबा हौजी हिंगना लैबा गुरुसिंग अनवरबसिंगदो मखोयनि फोटो बावदा जावनबिरगा मखोय बावदा कोखटपिरगा मखोयदा कोना हक्थेंगना खुरमजरगा भक्ति तौजरगा हक्थेंगना मखोय आशीर्वाद लौ फंजबगी खुदोम चावा अमगा मसी खन्नबदा मसी खन्नबी वायना आइजे थमजनिंगी असेंबदी इचाइबो आइगी उलेना तौरिबसा आई उई चिंगन सिंह मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी नत्रगा संस्था अमाबसे सेक्रेटरी प्रेसिडेंट नत्रगा मी अमा नि गंगतना थबक अमा चत्तना पांदोपसे मी अमा नि मथक्त दमता आई खनी उलेना थामुक ममांगदगा आइवना फोन तौरद्रा ताना जबसे आई खनी मान वारमद अदुबो आई इशाम बाबा लातना करिगुम मतें पांगंगंगिदे अदुबो आई नारांगी मावना टेलीफोन दा नंगी बुकरमाइना तौरिगे थबक तो लोने तासनलबा खोमजिलबा आइना हंगी अदुना मांगवदगी यामना वाबा थबकनि असिगुम वारिबा थबकसे एकोय खुदिमना संकीर्तन तौरिबा एकोय इनावसिंग ओजासिंगना नसी असिगुम्बा हानगी अहलमनसिंगना पुन्ना थममिबा जोगलिबा समाजसे तेत कायदना अमुगना मपुम मई फाना मसा मरिंग पन्ना लैबा ngमबगी टेंबांग अदो
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯆꯥ ꯏꯕꯨꯡꯉꯣ ꯎꯂꯦꯟꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯆꯤꯡꯂꯦꯟ ꯁꯤꯡꯉꯣ ꯋꯦꯜꯐꯤꯌꯔ ꯃꯦꯃꯣꯔꯤꯌꯦꯜ ꯋꯦꯜꯐꯤꯌꯔ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯅ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯦ ꯑꯩꯍꯥꯛ ꯇꯔꯥꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯍꯟꯅ ꯍꯟꯅ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯇꯝꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯈꯨꯌꯧꯅꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯑꯩꯒꯥꯁꯦ ꯑꯥꯗ ꯆꯥꯛ ꯌꯦꯟꯒꯗꯧꯕ ꯂꯦꯞꯇꯨꯅ ꯉꯥꯏꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯁꯦ ꯉꯥꯡꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯈꯅꯥꯎꯗ ꯄꯟꯅ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯇꯩ ꯋꯥꯁꯦ ꯊꯣꯛꯂꯛꯇ꯭ꯔꯦ ꯑꯩꯒꯥꯁꯦ ꯎꯕꯗ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯋꯥꯍꯩ ꯈꯔꯁꯦ ꯇꯥꯕꯤꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯂꯃꯟ ꯑꯩ ꯇꯣꯟꯁꯤꯟꯖꯔꯦ ꯑꯩꯅ ꯂꯧꯖꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯌꯥꯝꯕꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯒ ꯑꯩ ꯋꯥꯍꯩ ꯈꯔꯁꯦ